taxis porque STPs but I not even odd number but even the single ke je pesat nak belajar ke taxi association every time on Hello jangan tu nilai kundu itu association berarti and nilai ekran tanya once the order kalau me I cannot revoke my order in hub trial whether back maka kumki report bangayo kat kumki video bunga capture maka dan cumi full investigation hae ke block hae and why ke block so after ketabar kai hadin bangilaya page nak ke daw tingin nak kalau ambil itu ko order mo atar jadi kami ke issue ke batamai kini ke court order halor kini ke di congestion ki bon han high court te nilai study kita berkhidmat atau kadang nak minggu tu te berais kat taruh la try kum kita kita exercise kini ke exercise min try biang mentah kasin kenang bangin page sya hai ke dan kata congestion baladang iweng ni penia kita ki odd even number hagan kita yo kan one kan ai ïarap kum noi ke traffic baladang ilap lada kam ïarap dan hin hak page lagi way pada hilang nomor ke issue kalong ba ngimdan kita ki pick up point ke dropping point identified kita pin so ki kali issue ya pelun ki station lo ngimdan de so many ki dan ki aka ki bangidang hak bani 3 for that matter ngiru game kwa ban le lot baru kait ban pen lot. So we are taking this as a trial basis in page 12 along na lada kay good results maybe in pendiang sekiwe-kiwe gijing don kam lada kam EU pada tingin tahap reward maybe katang ngidang biya plan ngampat long ban on air right now ndre kabon ha ki bangi muban le kani de tang first it's just a phase 1 yeah ndai tang ki taxis ba create kini traffic congestion most of the private vehicles ki ba create kini traffic congestion and kini ki kali na po asam na kini ta ya kata hi OAP bagi bon ha ki aka bangan sependek na nis man ini persya kawai ka dia kata dai kum ka video bangi capture berkai ka jin blog hi ka de makin ki you bagi suya titir de kuntan ma mendan pakistan ai bakin kele iki bre ha ikan you so ki suya dah ya passenger ki rotate haju si haju so gani ka cause a lot of you and kecakar pala arit lupa te natarang perkat at least demi nak juya tengok ko even ka ïarap te that's why we ki because ka tu ni ya kita ni buat ini ko ada ni right now te nin persang mentah te situ actually ni kan ki bakin ya ke length sort tang entry but exit point nomor ide ini ti bottleneck ini nang nak cari ada tu ki breu kenda ni la ada I notice by ki breu ki om ba em ki breu kan keluar mo ang ki pai ba berkat ni melian te ban sa drop subukan ni kedihin jangan kat taksi dengan yang hang ni dengan te na ta kada ni dalik so way ki jaka city ni nak ba kadang te ka dropping point kadang ka pick up point ka ba komentar hinda om ke bos bandit siapa berapa ni kita pandai dia hang tu apa garis nan dan dia ke taksi dan kit laban kita passenger bandit hak taksi stand laban so we need to have identify kita dijaga nang ba kibreu kinnom ni jangan mano hae subuh kali dibayar nang ni subuh mentah hang ni kumbalong mentah nang ni sharum nang ni no catchery pan cekit nim sha shu iki kali kat kum ka odd even number kalau terus ni minum sha shu kata rugi keren ki omba ladani drop hang ni dengan ni passenger show I mean like it's an exercise ni haban page min study lem persang kum nomilan pun kata ke dia ka jinya keren ni yang min persang plus kalau don hidup nak court order pengudiban do some exercise more dan di congestion ini hak persang lem persang tu kum nomilan la dan yok solution mo dia ka no ka right te sedan ki ba mentoi ki dang mentoi dengan OIP ni kem khang ni no ruban ong ba skibe gi time jong ka stop pada baginong ya kimia hi di tang ni bottleneck ni restrict and kemi OIP ni check whether kadai ki private vehicles ki because kan traffic dan ni ki taxis because ni traffic ngin last lang lang mandi ni sayo ni sa study pada ladang ni lap baka kita private ki cost kata then we will decide accordingly Ang zakui ni kini